Kanibekele bathandekayo uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane, kakhulu inhliziyo yami iyabonga uNkulunkulu. Mina ke ngumbanjwa ngilanje ngezansi la. Kusho ukuthi ke ngithe uma ngifika lekhaya basho ukuthi hayi uzokhulelwa wafundisa. Inhliziyo yami iyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngumntwana kaNkulunkulu ekusindisile, umntwana kaNkulunkulu oshile ukhona. Nkosi ngiyabusisa. Ngiyababongela kakhulu bonke abathandeka, ngibingelela umpostoli abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Bazalwane, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukubona nje abazalwane enhliziyweni uyoze ube mnandi ngendlela emangalisayo, ngoba bazalwane nathi yona indawo le esenimase kuyona sezizolo ukuthokoza. Njengoba bazalwane abantu abona bangazali nenkosi bahlangane ey'ndaweni zabo ezithile, uma belapho uthola bathakadula basezwa nomuntu uthini ngoba bahlangene la abethanda khona. Kodwa ngoba thina sihlangene la uNkulunkulu ethanda sihlangane khona, siyabonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. Bazalwane, ngimi lapha-ke ngokuthi ngizokhulumela abafundisi. Bazalwane, abafundisi-ke ngiyalibingelela igama likaJesu Kristu. Abafundisi bazalwane, ngenhliziyo bakhona phakathi kwethu njengoba bazalwane ngeke sibekhona sonke. Ngingumntwana kaNkulunkulu-ke mina ovamisile ukuthi ahambe nabo abazalwane, ngihambe nabo abafundisi. Kusho bazalwane njengoba ngimile nje la impela ngime endaweni eronke, ngime endaweni engazikhona ukuthi ngampela kufanele ukuthi kube umntwana kaNkulunkulu owezana uNkulunkulu okwazi ukuthi abalekele lokuphi. Nkosi ngiyayibusisa. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngathi inkosi isiqale kanjena ingaqhubeka kahle nje kuze kufika ekuphetheni. Siyabonga. Amen.